Mnganami uyawubona lo yamuti lokhanye emakhandlela. Nguye lo yamuti lebazidlela umuthi ngawo ke thine lakhaya abasikhendlela. Kanzi mina ke ngiyoba impendulo yalo lelakhaya njalo tihlungu talesasale kwati ngiyoba ngitilapha. Mina kethu usonzela la ubuke lapha. Niyabona nalo yamuzi lokhanye ikhandlela usekhaya lapho usekhaya lapho niyabona nalo yamuzi lokhanye ikhandlela usekhaya lapho usekhaya lapho Ubo khumbula ukuthi lo muntu lomdzala uma khuleka uyakufaka emkhulekweni yakhe. Lekudingeka kuwe kukodwa mngani wami ukuthi ube ngijolo gcina ubuye ube ngitotonke timpendulo takhe. Ukhule ubuye ushintshe tonke letati indvonga takhe. Kuthi uphuma apha chaza ukuthi uyaphila ngempilo. Zama uhluleke empilweni ungahlulwa kuzama empeleni. Likusasala lo mntaleli kuwe konke sekweleta endleni takho. Nawe sesikhathi sakho sekusujabulise lo yami lomdzala lokudalako. Ungabalaleli labalaba kunyembeni yakho lokubalekile nguwe nebona bakho nekuthi uyaphila ngempilo. Hayi ukulalela abantu lokuthi bathi uyophelelaphi ngempilo mngani wami vuka. Ungavumeli ihlupheko ichazele ikusasa lakho lalela. Kusuhlulekile kufaka emalambu namuhla kusho ukuthi usatawuhluleka nekwafaka nangakusasa. Ngifuna ukutshela ukuthi ayikho ingubo lenesithombe semufi mngani wami uma uhluleke namuhla uvuka uyozama nangakusasa uthi uma ubuya ukhombe uthi